mudah-mudahan tidak ada lagi yang berubah secara kita. Kalau masih ada yang kelupaan, Tuhan bersikap kita menemani beliau dari barang ini. Kabar tak lupa. Tidak ada pernikahan atau aku ibu-ibu atau anak ibu mesti aku bisa dimutilasi, bisa melakukan pengamatan, bisa untuk supaya diketahui biasa dengan apakah Allah. Allah
Dia makan yang pasti salah. Ya. Dulu asal mungkin salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, pada hari yang kita tunggu-tunggu yang sudah 2 tahun kita tidak melaksanakan salat seperti ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah dikasih kesempatan untuk melaksanakan salat ini. Itulah sebabnya sehingga kita semua hadir di masjid kita yang hari ini mubarak untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Salat dan salam tak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai pelaksanaan salat secara berjamaah, perlu perkara niatnya supaya lebih baik. Nasabah mega ibu atau ibu balik sini atau lagi. Selanjutnya ya niatnya yang itu salis mentalibul fitri kata Muhammadillah taala. Salis mentalibul fitri kata Muhammadillah taala. Maka dibaca wajib kita, baru takbir baca wajib kita. Setelah itu setiap selesai takbir kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Sebelum kita mulai, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian dari berbicara juga. Aku masuk aja mengetahui ya kamar kali, ya kamar kali lagi baik niaga sini busuk supaya kita secara berjamaah. Oleh karena itu, insyaallah yang akan mengantarkan khatib pada kesempatan pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Budiman SAG Budiman Sulaiman SAG M.Mani. Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Parepare. Ya. Mari kita bersama-sama sampaikan salat secara berjamaah. Salat jami'an rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله عليم بذات الصدور. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده
وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وجعل صوم رمضان جنة من النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله في السر والعلن تكونوا من العائدين الفائزين ولا يفتننكم الشيطان كما قال الله تعالى منبها لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. Hadirin melebih tepajari sumpah dan niamat puji puang Allah Ta'ala pada Tuhan puang Allah Ta'ala tepaja napa turu pamase dan niapak kamasena lauri di mana nasabari nato pada engka simak depungan rilalena ia masigita dan nia akatta ya naritu mailo ki pasilenering sempajangan leper pitarai salawat nania papas salama mas ri pangolo lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ia mancaji pamase ri sininna alange semoga kita terus istiqamah sampai akhir hayat maka tani masa kita na puang Allah Ta'ala dan ya hadis na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd werekadero samanam pewan lino lololise rio gemuru dan alunannya menusuk sukma dan rasa kalimat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd narik kori pada cengi wi engkalingana nainap pari rasakan riati kami namari lalenge musti rirasakan ni cening lunrakna tepe mampas si materi puasewai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ia asoi aso ali sungata ri afacingata fole ri dosai padai faccinganna anak lolo bunga jaji desi segaga cedde dosana nareko angka muki mapuasa nan nia makasiwiyat tongetongeng karena Allah si mata maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi rawahul bukhari nigi mapuasangi ulan ramalang na karena tepe na niak karena Allah misi mata riat dan pengemanan ni sinin na dosana mak dioloi maupun mak dimundri ia asoi aso asyat dan pengeta pada rival lawangeta aso asi pakario renu na nia aso asok kini nawangeta nasabak purata molo latihan maware latihan mawatang tahangi cinnana nafsue si ulap bujuru memuari pada angka menemuki napa lulusu puang Allah Ta'ala nak dan pengemanan ngisinin na dosata hadirin melebih ia asoi
pada mafaccin ni pole rido saya ajak na napah kacuru-curu ki cinna na nafsutta pegau adorakang ajak lalo na tomak kada ulen ramalappa si utoba nasabak de gaga at tentun na makkadai irafi mo pagar ramalat pemeng parallu ni ripan nannungang si matapatunru i hawa nafsutta sarikwam mengi ajak na magampang na cekengi setan parallu ni riparakai madeceng nari alitutui appalanna amala madecetta ia purai yang rasa-rasai ri ulan ramalang makadai Imam Syafi'i hifdzul ibadati asyaddu minal ibadah parakai ngenna appalanna pakkasiwiya madecengi lebih mawatapi ibandingkan inaya pakkasiwiyange Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ia manenna pakkasiwiyange siddi mi bawa sasaranna nania tujuanna ia naritu takwa tau rifong Allah Ta'ala nanigi-nigi boleh wiria senge tau rifonge matentu ni punnai ati macinnon nama facing salama na salewangan atau dalam bahasa Al-Quran qalbun salim. Salah satu rintangan ia waddingero takiwi atita ia naritu waram parangenan nia wija-wijai pada atumaniki ri ayat melebina puang Allah Ta'ala ri surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 antara lain disebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim betuanna ri asode ena nakeguna waram parange nenia wija-wijai sangadina tau ia mangoloi ri puang Allah Ta'ala nasibawai ati ma cinnom ma paccing nasalewangan ia asoe dena gaga puasa ramalang naikia sumange na puasa ramalang angka mopi nataro puange ri saliwan na ulan ramalang ia naritu puasa sunnah de toni gaga sampajat tarawih ri saliwan na ulan ramalang naikia sumange na tarawih nataroi puange ri saliwan na ulan ramalang ia naritu sampajam pennie qiyamul lail atau tahajud deto nagaga sekke pitara ri saliwan na ulan ramalang naikia sumange na sekke pitara nataroi puange ri saliwan na ulan ramalang ia naritu sekke na waram parange pak bere ceningatie nan nia pas sidekai ri tau mamalae tau miskinge nan nia ri lalal decenge Allahu Akbar walillahil hamd de to tu nariasat tau metau ri puange nariko sampajam minan nia puasa mi bawan na laku-laku de tongan nagagalinona yang dalam bahasa hadis laisa lahu hajatun fid dunya itulah sebabnya dalam Islam angka istilah al-iqtisadu fit ta'ah lau tengah ri'aturu Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pengakuan dari Abu Abdillah Jabir bin Samurah makadai kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan angkai sampajanna nan nia katobana surona pong Allah Ta'ala qasdan lau tengah bainat tuli wal qasri angkai rifal lawangan na malampe nan nia maponcoi Allahu Akbar walillahil hamd ipapoloi iya werik kadai de gaga maksud untuk pandang entengi akhirat nasaba de gaga bandingan na lino na akhirat magi jamaah kehidupan dunia sifatnya sementara sedangkan kehidupan akhirat sifatnya abadi kenikmatan dunia sifatnya semu sementara nikmat akhirat sifatnya kekal kalaupun hendak membandingkan dunia akhirat maka satu-satunya rujukan terbaik yaitu mentadabburi ayat 77 surah Al-Qasas a'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya al-ayah betuanna
sappa i pappenya menna puammuri akhirat ajak mollupewi linomu narekomelo ki bandingkan i akhirat si bawa lino bandinganna wabtaghi berbanding la tansah sappa i akhiratmu ajak mollupewi linomu. Keliru bahkan salah kalau dikatakan sappa i linomu ajak mollupewi akhiratmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Memuarip pun Allah Ta'ala napak berakat manengi sininna amal amal ceta. Terutama ni puasa ta. Aga gau nato mabela pole ri pappa katulutulun na setangi. Sahabat ni nato siap dampe maneng. Nato siap ame maneng. Nato siap pamase masumpul lolo. Mak bali bola masjid di kampung. Nato pada salama trilino dan nya mau pe materi akhirat. Hadirin melebihi, puasa Ramadan memiliki banyak hikmah dan pelajaran berharga. Antara lain, nalatiki si mata sabara nasabah atau tuangan linoi penuh masalah meiga susana marejis saparna upanna de naripat di bola asap barakenge malomoi na kennaki pettu uso yare ga pettu rennu. Maka defong Allah Ta'ala inna ma'al usri yusra betuanna majepu an rasa-rasa nge nacin rolai asan nangeng asok kini nawang. Yang kedua, latihan berharga dan hikmah dari puasa adalah puasa ramalange nailoreki si mata mak jaga ajak nato macapa nasabah ya asoi megalad papa katulu-tulu makuto paru egana gau cule mapatiwi lauri abinasange. Hadirin malabbi serangan na setange poleri appa sulafa yanaritu poleri yolo poleri mondri poleri atau dan nia poleri abio jadi narekomelo ki salama bellu liawaki yare gatolup liase betuanna to suju ritanai mas sempajaki maringarat tonga ki rifong Allah Ta'ala atau toma pale liase betuanna melodok ki rifong Allah Ta'ala masolang isip di tau ia soe nasabari nafsunna nasabah tenaulle patunru inafsunna bahkan naturusi pangelorenna nafsunna sai tofi sifat makasolang ya dari itu lasa atie pada padanna sifat takaboroe sere atie poje alewe nenya sekke maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathum muhlikat syuhhum muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i li nafsi tellu sifat makasolang nomor seddi sekke temaka de season namelo mapasilele dalle bahkan tania bawang ripadanna tau masekke namu alina nasekke kato waddini matu nanre agagai nataru mopi waddini napake pakiange naparake mopi yanaro riaseng carinna buru sekke maparenaja. Yang kedua, nafsu riturusie cinnana bawan naturusi tenapadoli ni atau rokna agamai yang penting makasingi riparing kalinganna manyameng iri penedinna makanja iri pakitanna nallupai adanna pong Allah Ta'ala inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula betuanna majappu paring kalingai pakitai nan nia atie angkamanang ni mati rielau pertanggungjawabanna. Nomor telu natak kajan nekennai si di tau alena yare ga poji alewe mutamai apat duang bicu nasabari na umpori tawi ataka borokeng gangkanna alena mi bawan nasa pore alena mi bawan nasa tau deceng alena mi bawan nasa tau acah gangkanna na pandang ente manangi sinin na tawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Hadirin malabi, lahab ni uran ramalang, ulam ngabarakae, ulam pengancur dosai, rielori pong Allahu Ta'ala,
mamuare i na tarima malempu i amala madecita pakaswiya puasata sempajat taraweta sempajat penita seketa sumbangata abaca akorata asipita deceta asiwolong polong madeceta nania asya dampe ngeta idi anak engkai mopa tau dua pajajianna melo adam pemanen ni ti dua pajajata nasabah wadi jaji purai ripata sikke atinda purai ripata riteri nasaba ampe kedota masalah bahkan purai ripata pai lima wal iyadu billah purai ripat diri atinna tomatotta idi anak iya engkai tau dua pajajianna lelemanan ni ripamasina puangi ajak mua to paturannu ko engkau dosata atas salat tari alena engkau mau kesempatan nawereki puang Allah Ta'ala untuk mappedece lauri alena dengan cara si matayel leduangengi nanya melotoba ki ripuang maraja adam pengi mamuare nak dampeng manengi sininna dosa-dosa ta terutama ni dosa telau riduai pajajata mamuare puang Allah Ta'ala nama siki lino dan nia akhirat nato pada salama lino letu ri akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar 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 la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqin jazil al ujur wa kammala ad-diyafata fi yawmil 'aid li 'umumil muslimin bi sa'yihimul mashkur. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى أعاد الأعياد وأدخرها بكل عمل مبرور وأطال الآجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ورسول مطهر مبرور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور. أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إجلالا لقدرته وتعظيما. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح أئمتنا وقضاتنا وعلماءنا ومشائخنا صلاحا تاما عاما واجعل من عبادك الصالحين وزمرة الأتقياء السالمين الفائزين في الدارين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Budiman Sulaiman sebagai ahli atas kesempatannya hadir bersama-sama dengan kita melaksanakan salat Id di masjid. Semoga Allah Taala ini masjid yang baru kita bangun, semoga salat tempat akan secepatnya selesai tuntas. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sempat hadir bersama-sama melaksanakan salat di masjid kita ini, atas sumbangan bantuannya berupa materi, tenaga dan pikiran. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kami sekali lagi mengucapkan